Ene shares aya a mugunda wa Rari Nyakinyua Sorai maumururukite thutha wa mucemanio wao wa mwaka makienda guthikiririo na kuheo ugitiri niguo makagae igai riao ria mugunda wa eka 8,000 uria uri girigiri. Nitunetwo taitu, nitunetwo indo ciothe kiria muraturia ri mama Samadi turarigwo niki tukauga mugunda ni mugutune na riu kinye ha tukinyite tutire turagia na mweke sabe athie gutonya kuo tugakora andu angi matwetereire muno andu marauga mugunda ni wao thirikari kemwe kumutuigue thirikari kai mutaritha tuthuranaga tukoiga twina munene witu mundu gwetwa Ruto. Mzuri tujue huyu na saili maana hawa iko na document hakuna kitu hii chamba hakuna na hawa hajapukusa sikweta yote hakuna mtu amepuguswa na nguvu. Kuringana na muikariri giti wa ngwataniro ino James Kahea arauga kuri na atongoria nene thirikari-ini aria marahuthira wabici cia thirikari kugitira aria megwateire mugunda uyu na riria riothe maingira mugunda-ini ucio na aturia mugunda kugayana igai riao makaguoyohio na kurutururwo. Sisi tunataka rais wetu William Samoei Ruto atupe serikali, atupe security ndio tuweze kwenda kwa shamba letu. Venye alipea watu wa Sorai Farm wa Kalenjin kutoka Sorai Farm akawapa security. Hata sisi tunadai security kwa sababu sisi wote ni wa Kenya sawa sawa. Leo yule tokole amo igawito tokole ya ciaria Rari tuone aterere eviction order na ciaria itole nikekena bata. Leu marenda commissioner wa Rift Valley hamwe na governor wa Naikuru kuingirira na kumateithia kwigwatira tiri wao na oho gwakwa ceceni ya borithi mugunda-ini uyu akurumia ugitiri. Administration yothe twahoya na gitio mamahe ugitiri wa kuigana nigetha andu aitu othe macoke thini wa migunda yao. Mathimo na monio ni surveyor haria mangiaka police post niguo tugie na thigari turikoraga kuu tutegwitigira. Mugunda uyu ukoretwo ugumirwo ni cira igoti-ini kwa ihinda ria makiria ma miaka 40 ukigucanirio ni ikundi igiri no ene shares aya a Rari Nyakinyua marahotana cira-ini wao na kuneo title deed ya mugunda ucio no ruhonge rwa ugitiri ni ruregete kumagitira maiyukie mugunda wao na njira ya kuingata aria matoire marimaga mugunda-ini uyu na tutige kuhingica andu aria me ground tweteke andu acio maingire mugunda wao nigetha riri wona survey aingira ri ni tugukurana indo ile mugunda no gukorwo tigarite na ithio tumahoe no gutire mugunda tungihota gwitia na njuguma tondu ti wa thirikari ni wa mundu kiumbe na ni mbia ciake aruti. Mainuka mari na mwihoko wa ati thirikari ni kumahe ugitiri niguo mahote gucoka na guikara mugunda-ini wao wa eka 8,000 uria uri Sorai girigiri kaunti-ini ya Naikuru. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kimende Rari kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.